Zdravo svima, Filip ovde i u današnjem videu pogledat ćemo jedan veoma interesantan proizvod sa kojim se po prvi put srećem na ovom kanalu. Kompanija Lamax je poslala svoju autokameru oznake S9 Dual, koja bi po ceni od oko 200 € mogla biti veoma praktičan dodatak za svaki automobil. Pa hajde da vidimo o čemu se tu radi. Pakovanje kamere je veoma jednostavno i na njemu možemo pronaći neke najbitnije informacije o ovom proizvodu. Kada prvi put otvorimo kutiju, na vrhu se nalazi fino upakovana prednja kamera ugrađena u retrovizor, a pored nje dobijamo veliki broj dodataka kao što su zadnja rikverc kamera, 5V adapter za napajanje, GPS modul, USB adapter za microSD karticu, kao i prateći elementi za povezivanje i ugradnju kamere u auto. Kao što sam pomenuo, prednja kamera je ugrađena u retrovizor, zbog čega ne zauzima puno prostora i ujedno ne zaklinje pogled prilikom vožnje. Retrovizor je u potpunosti izrađen od plastike solidnog kvaliteta i posjeduje aktivno hlađenje u vidu malog ventilatora, što može biti veoma korisno prilikom korištenja tokom toplih letnjih dana. Pored ventilatora, na zadnjoj strani nalazi se zvučnik kao i sam modul kamere. Ovdje se konkretno radi o senzoru koji snima u Full HD rezoluciji sa 30 frame-ova u sekundi i u stanju je da pravi fotografije od 2 megapiksela, dok sočivo zahvata širok ugao od 150 stepeni. Zadnja kamera je nešto slabije kvaliteta, kako po izradi, tako i po lošijem kvalitetu videa. Naime, ova kamera snima u 720p rezoluciji, što je sasvim dovoljno za parkiranje i identifikaciju vozila u slučaju neke nezgode. Bacimo li pogled na gornju stranu glavne kamere, vidjet ćemo konektore za GPS modul i zadnju kameru, mini USB priključak za napajanje kamere, kao i slot za microSD karticu. Sa donje strane nalazi se power taster koji ujedno ima i funkciju isključivanja ekrana. Na prednjoj strani nalazi se IPS ekran dijagonale 9,6 inča koji je osetljiv na dodir, tako da se pomoću njega može vrlo lako upravljati funkcijama kamere i kretati kroz glavni meni. Meni same kamere je veoma jednostavan za upotrebu. Sve kontrole za pokretanje ili zaustavljanje snimanja, pravljenje fotografija, enkripciju fajlova i pregled snimljenog materijala smeštene su na donjem delu ekrana, dok su indikatori za datum i vreme, Wi-Fi konekciju, parking mod i drugi smešteni u uglovima. Zanimljivo je da ekran kamere posjeduje 3 režima rada, pa ukoliko vam smeta uključen interfejs prilikom vožnje, klikom na power taster display možete deaktivirati, čime će retrovizor imati funkciju ogledala sa opcionim prikazom sata ili bez njega. Software kamere također posjeduje napredne ADAS sisteme, kao što su upozorenje za prelaz u suprotnu traku, kao i praćenje i održavanje sigurnog rastojanja između dva vozila. Lamax S9 prepoznaje ukupno 12 glasovnih komandi, kojima je moguće aktiviranje ili gašenje displeja, zvuka i Wi-Fi konekcije, prebacivanje prikaza prednje i zadnje kamere, enkripciju fajlova kao i čuvanje fotografija, ali ne i videa. Lamax microphone on. Lamax microphone off. Lamax front. Lamax rear. Još jedna zanimljivost jeste da Lamax S9 posjeduje pomenutu Wi-Fi konekciju, koja u praksi donosi par dodatnih mogućnosti integrisanih unutar K-Cam mobilne aplikacije. Naime, ova aplikacija vam omogućava da daljinskim putem pokrenete ili zaustavite snimanje, prebacujete sa prednje na zadnju kameru, podešavate rezoluciju videa i ostale parametre kamere, kao i da preuzimate video materijal na vaš telefon.
Ipak, ono što bi svakako zamerio jeste da unutar aplikacije ne postoji mogućnost direktnog preuzimanja videa na telefon, već isključivo prenos na neke cloud servise poput Google Drive-a ili Dropboxa, što definitivno zahteva još dodatnih koraka. Sad, nakon što smo se upoznali sa kamerom i nekim najbitnijim specifikacijama, hajde da vidimo kako se ugrađuje u sam auto i kako će se pokazati u saobraćaju. Za početak postavljamo prednju kameru, odnosno retrovizor, koji je potrebno staviti preko ogledala i pričvrstiti gumicama koje dolaze u paketu sa kamerom. Nakon toga, sa GPS modula skidamo lepljivu 3M traku i postavljamo ga na vrh vetrobranskog stakla, a potom sam modul povezujemo sa kamerom. Ipak, ovdje problem može praviti višak kablova, koje je svakako potrebno sakriti. Sada prelazimo na zadnju kameru, koja se također lepi 3M trakom, ali u ovom slučaju ide na sredinu zadnjeg stakla. Naravno, potrebno je dodatno podesiti i ugao koji bi hvatala reverse kamera, ali taj deo ostavljamo za sam kraj. I za kraj, preostaje nam da povežemo napajanje od kamere, koji ide na standardni 12V konektor za upaljač. Sada su svi delovi povezani i kamera je spremna za rad.
I za kraj da sumiramo. Nakon nekoliko dana testiranja kamere, mogu reći da je Lamax S9 izuzetno koristan proizvod koji bi dobro došao svakom vozaču koji veći deo svog dana provodi u kolima i na putu. Posle prvobitnog navikavanja na kameru, ona će lako postati deo vaše svakodnevnice kao koristan dodatak tokom vožnje, ali kasnije kao dokaz u slučaju nezgode ili načinjenog prekršaja. Doduše, u ovoj cenovnoj klasi postoji i par kompromisa, a jedan od njih je svakako i 4K video koji na ovom modelu nije prisutan, a koji bi bio od izuzetnog značaja za bolji pregled tablica i snimanje u mraku. Cena ove kamere u Srbiji kreće se između 170 i 220 eura, dok se na zvaničnom sajtu kompanije Lamax prodaje po ceni od ravno 200 eura. To je bilo sve za danas. Ako vam je ova recenzija bila korisna, like, share i subscribe, a mi se vidimo u jednom od narednih videa. Do tada, veliki pozdrav i svako dobro.